Premijerka Brnabić je u Sretenjskoj besedi istakla da su ideje i ideali sadržani u Sretenjskom ustavu odlučno i javno proklamovali temeljne vrednosti koje već vekovima baštini srpski narod. Sloboda, nezavisnost, miroljubivost samo su neki od ideala vešto inkorporiranih u sadržaj Sretenjskog ustava, rekla je Brnabić. Nalazimo se u istorijskom prostoru stare Narodne skupštine, u kojoj je na ovaj dan 1835. godine proglašen Sretenjski ustav, prvi, osnovni i temeljni pravni akt naše otadžbine, zalog naše državnosti i nezavisnosti, nerazrušivi bedem naše slobode. Stoga mi dozvolite da sa vama podelim osjećanje istinske počastvovanosti i odgovornosti zbog toga što sam u prilici da se na nacionalni praznik svim našim građanima obratim upravo sa ovog samog izvorišta novovekovne srpske državnosti i ustavnosti. Sretenjski ustav nije bio isključivo prvi osnovni pravni akt Srbije, već i jedan od onovremenih najdemokratskijih ustava u čitavoj Evropi. Teritorijom mala, ali duhom, slobodarstvom, nepokorom i vizijom snažna kneževina Srbije iznedrila je na ovom mestu jedan od najznačajnijih pravnih spomenika Evrope celokupnog 19. veka. Ideje i ideali sadržani u Sretenjskom ustavu odlučno su i javno proklamovali temeljne vrednosti koje već vekovima baštini naš srpski narod. Sloboda, nezavisnost, miroljubivost samo su neki od ideala vešto inkorporiranih u sadržaj Sretenjskog ustava. Prema rečima premijerke Brnabić, vlada je donela odluku da se od ove godine nacionalni praznik obeležava i proslavlja kroz čitav niz manifestacija širom Srbije, u koje je uključen veliki broj ustanova kulture, stručnjaka, stvaralaca, organa vlasti i snaga bezbednosti. Ovo je dan za ponos i za zahvalnost. Ovo je dan kada ukazujemo na slavu i trajanje naše otadžbine, što je i osnovna poruka ovogodišnjeg objedinjenog proslavljanja nacionalnog praznika. Dragi građani, dragi sunarodnici, sa ponosom danas, ističući i slavići mnogovekovnu srpsku državnost, samostalnost, nezavisnost i slobodu, osjećam potrebu da upravo sa ovog istorijskog mesta ukažem na to da sloboda, suverenitet i nezavisnost nisu puki dar, nisu nešto što nam je palo sa neba, već da se oni mukotrpno osvajaju i još mukotrpnije štite, unapređuju i afirmišu. Mi živimo u vreme brojnih, veoma složenih, potencijalno krajnje opasnih geostrateških, bezbednosnih, političkih, identitetskih i drugih izazova. Vreme koje nam je dato iziskuje od nas najviši mogući stepen znanja, odgovornosti i posvećenosti dobrobiti naše otadžbine, svih njenih građana i svih pripadnika našeg srpskog naroda. Sretenjska akademija održana je u zdanju Stare skupštine u Kragujevcu, gde je 1835. godine donet Sretenjski ustav, a u prisustvu brojnih ministara i predstavnika lokalne samouprave.